Melvin Tewma kiteb nota mill-isptar li turi li weġġa lilu nnifsu. Hekk ġie rrapportat mill-ġurnal Times of Malta li qal kif il-middleman fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia kiteb li kien hu li ta' daqqiet ta' sikkina lilu nnifsu b'rimors u minħabba li ra li ntefgħu dubji fuq ix-xhieda tiegħu fil-kompilazzjoni. Fil-rapport issemma kif il-Maġistrat Estrid May Grima f'parti mill-inkjesta maġisterjali żaret lil Tewma fit-taqsima tal-kura intensiva fl-isptar Mater Dei. Huwa mifhum li Tewma ma jistax ilissen kelma iżda għamel sinjali u saħansitra kiteb. F'kitba bidu l-leminija huwa stqar li ma kien hemm ħadd iżjed involut iżda li kien hu li weġġa lilu nnifsu. Dan fil-waqt li meta kien mistoqsi jekk kienx meddet huwa ipponta subaħ l-isfel biex juri li ma kienx. Tewma kiteb ukoll qed jidħku bija, frażi li tista' tiġi interpretata għal dak li qed iħoss Tewma dwar ix-xhieda tiegħu. Dan fil-waqt li kiteb li Jorgen ġabu f'dan kollu. Ftit sigħat wara li Melvin Tewma stab sikkina f'idu b'ferriti fon u fil-Kustilji, il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafà indirizza konferenza tal-aħbarijiet fejn spjega li bil-mod kif seta' Melvin Tewma stqar li huwa weġġa lilu nnifsu. Il-Kummissarju tal-Pulizija qal li mill-ewwel investigazzjonijiet kollox jindika li l-feriti li nstabu fuq il-middleman fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia kienu magħmulin minnu stess. Dan anke minħabba li titjir tad-demm fil-post kien titjir ikkonċernat li allura turi li ma kien hemm ebda taqtija.